Matala fatu kia ora, a fio mai se so mai New Zealand nei. Mātou te momole atu le nganga whaftai, ono loto awai mai e fsoswani e ala inga luenga tau whatuanga ma tō vine. Lai titi lava nao whai o tangata New Zealand, alo a fia le COVID Fufulu iwa, ma olo o taumafai e whai titia pēr le whai numera. Mo le fsoswani e pui pui le tunu, wa iei le mātou po kalame whaatia i nofoaga whaanofesea. Managed Isolation and Quarantine MIQ, mo le tau fio nisi a fianga o tangata i le COVID Fufulu iwa. Mo le fsoswani atu a o iau maui tono o nofoaga whaanofesea MIQ, whamon mole, i autangia mai e whaamtalanga nei. E te tau ona nofo i te tono nofoaga MIQ mo le taimi atoa o se funfaaso ma e le mawhai o na e alu ese atu mai le nofoaga tusalava po le ana mafuanga. O le aufaigaluega siaki mo le COVID se furuiva e le aso lon tolu ma le aso lona se furu ma le lua e se tausi mai. E le aso mo lo tonu mai, o le atu fatasi oe ma se tasi tagata e te lua potu fatasi. Mo le tau fio le pepesi o le whamai COVID se fuluiva, o le amo mia lau nofo le lei malaupanga e to tonu le potu i taimi uma. E le intangata ese e whatangaina o na asiasi atu to tonu o lo potu. E mawhai ona e alu ese atu mai le potu mo se whamalastino pe ula se tapaa pe afai wa fofoina. Ai te tau ona whai se tali pupuni e fōlinga pe alu ese atu mai le potu. O le avatu e te oe niufi fōlinga e whaonga. A whai e taru i fafo mo le potu, ia lua mita le vāe te whamamau e sei maistangata, ia tu mau le vālea i taimi oma. O la saunia mo oe ni taumafataga se tolu i aso te tasi. E ki riva fuatu i lo potu, o le ainga o le taihao, au auli, ma le afiafi, manatua, e te tau na whailau taumafataga i te tonu o lo potu. E mawhai o na whaiau whamalastino i te tonu o lo potu, ai olo iai fo i se vaenga o le nofoaga o whamalastino i fafo. E mawhai o na ea ngai iai mo se savali, ai e tau sisi pēr le whamama o le lua mita le vā maistangata o le ai. Awa le ulaula i te tonu o le potu. A whai wa fia ula se tapaa, e te tau ona puk pe wha tonu se taimi mo le vaenga. A whai wa eanga i whafo mo se maharolonga e ula i se tapaa, e te tau ona ulaula i le nofoaga ua whailo atu, ma awa ne tu whatu pe ula whatasi sikareti e tasi maisi. Awa le whaaso atu la wafi, pe ai, wainu, po so se mea lava, i so se tangata. Manatua, so se taimi te langona ai wa e ngase whaamole ia tau atu le aufaigaluega ma o le alatu a watu le fsoswani talawhea ngai mo oe. Ma le vaenga mulimuli, a whai wa mai al se futwhahaso o ma Faia iloa o na e alo ese atu manga i atu i laungaluega pe a whai o oe ste ngata soi fua maloloina ma o pasia lau siaki mo le COVID se fuluiva i le aso lona se fulu ma le lua. Mo disi whamtalanga e whatatau ulo nofo i nofoaga whaanofesea MIQ e mawhai ona e whaitau atili le tusia whamtalanga o le atu inatu i ate oe. Whamole le tātou te mo'omia le mulimuli i whautuanga o loo tuina mai e le soifua maloloina mo tangata lau tele. Fufulu o lima. Ia whaonga pia sa ufi pupuni e kawai o fōringa pe afai e tearu ese atu manwhale. Ia manuia lo wala New Zealand nei, ai masir vai taimi a toa longa luenga, ia whamanuia le atua, mai a whaatuma wina, lo saunga lemo.